The baby of Maya. Vieš prečo? Lebo teraz ideme po veľmi namáhalom teréne, uvidíš, že bude veľmi zle. Budeme úplne ďaleko v celom veľmi strmým. A tam budú skály. Ale keď budeš len ty sám s chlapcami, tak môžeš v pohode jazdiť. Len s baby. Keby si nemala baby, tak by mi to vôbec nevadilo. Ale ty sa chcel svedčiť, ja sa odnesiem ako šoferuješ. Ty sú super, ako sa podobali na seba obidve. Toto fajn. If she didn't have a baby and if she didn't, and if she wouldn't be here, then I could have. Aj má také obrázky? Mačku má väčšie, on má tie myhalnice, vieš? I think if the baby would have. Stop. Just a second. Okay. Just a second. So Eva, čo? because it's a really big hill, right? Všetky Tour de France So, sa jezdia za just tento up, kopec. To je I najznámejší kopec pre... Sama. On peut y aller. Je passe par la maison pour prendre du pain, d'accord Maya? Hein? Pour les poissons, d'accord? Oui. Les poissons pour le chick. Non, là, on va au lac ou Pour le lac. Hein? Combien nous avons? Poisson pour quoi? Louis. Oh, ok. Non, je vais juste vous montrer que c'est super cool de pêcher là-bas. Ah, on peut pêcher? Ouais, c'est super bon. This is why, right? No, tam This is why, right? Yeah. It's a big hill. Wow. Dobre. Máme tam taktiež, koľko máme maximum rybiek a veľa rýb, tisícky aj žabík, všetko. Že môžete aj rybarčiť, chalani. Áno, Louis will show you how to catch the fish there. He's pro. He has a professional gear for fishing. A toto hrozno, z toho sa robí červené víno, hej? Zabudni na... Aká odroda, to je konkrétne? To je veľ... On to povie. On sa vyzná? On sa vyzná, ja moc nie. Čakajte, hneď prídeme. Naozaj? Prečo? Ale on ide však pre tie ryby, nie?